Evo, tako. Fantastična zadeva. Bemtiš 20 stopinj, pa vam povem, da tole je zdaj kar fajn mrzlo piha. Ne bi se rad hvalil, ampak tek je. Tek je, tole je fajn. Lepo, firma. Gri, Kitajci, vrhunska zadeva. Celo po določenih karakteristikah šiba Mitsubishi, ko je kao Mercedes med klimami, no, razni Izraelci, oni so zakon. Za tis pa ni denarja, tis je pa prehudo. Pes pa renči ne na klimo, ampak na balon. Tekle tole zgleda. Luštno. Zadevca laufa. Čuje se nič. Bomba. Bomba. Tule je, kak je speljano kanal. Vrhunsko. Sem hvaležen gospodoma. Evo jo, tule je namontirana bombastična klimica. Zdaj dolgo ne bom mogel snemati, ko mi bo telefon zmrznil, ker je tole res nora temperatura. Zelo nizko, 20 stopinj, to je pišovka, bo treba malo gor dati. Ampak zdaj za štart bomo pustili, da tole malo laufa. Ampak glej, tek vam naj rečem, ljudi božji, zakon. Zakon.